Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Koja je najsigurnija svetska valuta? Kupite investiciono zlato na sajtu goldenspace.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je gospodin Dragomir Anđelković, analitičar i istoričar. Poštovanje, Dražo, dobrodošli. Bolje vas naš, uvek mi je drago kada pričamo, jer pričamo uvek na razne teme krajnje duboko. Uvek se sjajno spremite. Da, hvala vam. Što kažu, inspiracija dolazi od gosta, tako da je i meni veliko zadovoljstvo da razgovaramo. Ja bih krenuo prvo od ove teme broj 1, to je taj iransko-izraelski sukob. Da li vi mislite da će to da dođe do neke eskalacije? Naravno, uvek se misli na onu nuklearnu komponentu. Videli smo da je Netanjahu rekao da Iran ima, po njihovim saznanjima, naravno to ono što oni objavljuju, to može da bude i netačno, uglavnom jeste kada političari govore o svom neprijatelju, da oni imaju nekih količina plutonijuma kojima bi mogli da obogate, odnosno da stvore 9 nuklearnih bombi i da stoga mora da se ide do kraja uništenju nuklearnih kapaciteta Irana. Vidimo da Iran uzvraća na isti način, da je Trump isto počeo da pominje moguće mešanje, ali za sada se samo, osim oštrih reči i ovih konvencionalnih raketa, ne razmenjuju i te nuklearne. Prvo, teško je govoriti o razmeni nuklearnih bojevih glava iz prostog razloga što Iran još nema nuklearne bojeve glave. On se možda približio tački kad bi mogao u narednom periodu da napravi nuklearnu bojevu glavu. Za sada to sigurno nije uradio. Opet Izrael koji ima prema raznim procenama i do 100 bojevih glava, ne verujem da bi se usudio prvi da tako nešto iskoristi, jer svet se potpuno onda menja. Kada bi jedna nuklearna bomba negde eksplodirala, ta vrsta oružja, odnosno njegova upotreba je legalizovana. Onda nije za očekivati da se druge sile koje imaju nuklearno oružje uzdržavaju. Rusija pominje mogućnost upotrebe, ali nije palo na pamet da ga upotrebi čak ni u taktičkom vidu protiv najudaljenijih ukrajinskih utvrđenja uz poljsku granicu, gde se nalaze skladišta. Tako da, znate, kad bi Izrael to uradio, zeleno svetlo bi svaka država dobila i za svoju javnost i za međunarodno da to uradi. Neće Amerikanci dozvoliti Izraelu da iskoristi nuklearno oružje. Znate, ovde se radi o dve bitne stvari. Iran je došao do tačke kada je za očekivati da u naredne 2-3 godine završi svoj vojni nuklearni program, odnosno finalizuje prvu seriju nuklearnih bojevih glava, i Izrael je procenio da je sada moment krajnji da deluje kako bi ga onemogućio. Naravno, što je paradoks, Izrael koji ima nelegalno nuklearno oružje sprečava Iran da takođe stvori nuklearno oružje protivno dogovoru velikih sila o neširenju. Ali mislim, s kojim pravom Izrael to radi kada Izrael to je već prekršio ta pravila uz pomoć Amerike. Ali kako god bilo, da odbacimo lažno moralisanje, da gledamo real politički stvari, Izrael ima interes da spreči Iran. Opet, pitanje je da li može da ga spreči, jer iranska nuklearna postrojenja su na velikim dubinama, to su sjajne fortifikacije, sve ukazuje da Izraelci nisu uspeli da oštete nijedno iransko nuklearno postrojenje. Oni su nadzemne objekte gađali, imali su izvanredne informacije, pobili su niz vojnih rukovodioca, niz naučnika, ali sama nuklearna postrojenja nisu ugrozili. I to je
činjenica i pitanje da li mogu da ih ugroze. To verovatno mogu Amerikanci, jer potrebno je da se bace one najveće bombe od 13 tona za razbijanje bunkera koje Amerikanci imaju, a za to je neophodno koristiti bombardere kao B-52, znači strateške bombardere. Kad bi sada Iran gađao američke vojne baze pa izazvao Ameriku, onda bi Amerika možda mogla da se umeša pa na taj način da deluje. Za sada niti će Amerika to prvo uraditi, niti Izrael ima potencijal da baci takve bombe, čak kad bi mu Amerikanci i dali. A pitanje je da li bi i te bombe najveće od 13 tona uništile iranske fabrike, odnosno nuklearne instalacije. Znači, Izrael može da nanosi Iranu veliku štetu druge vrste, da gađa rafinerije, infrastrukturu, nadzemne objekte, jer iranska protivvazdušna odbrana nije dovoljno efikasna da pokrije tako veliku teritoriju kao što ta zemlja ima. Oni za sad koriste racionalno PVO sredstva da bi ih sačuvali, ali koristili ih oni racionalno ili masovnije, Izrael evidentno može da deluje prilično slobodno u njihovom vazdušnom prostoru. Kao što s druge strane pokazalo se da ni izraelska čelična kupola, odnosno sistemi protivvazdušne odbrane nisu u stanju potpuno da spreče iranske kontraudare raketne, jer oni nisu baš neefikasni. Kao što je mnogo manje efikasan Iran nego što tvrdi, ali ipak nešto pogodi, tako i Izrael manje efikasan nego što tvrdi, ali nanese značajnu štetu. Znači, jedna i druga strana za sada su u mogućnosti da deluju na distanci i da nanose štetu. Opet, Izrael izgleda ne može da uništi nuklearni program Irana, a Iran nije u stanju da nanese fatalnu štetu Izraelu, odnosno štetu koja bi Izrael destimulisala da prekine ovu vrstu rata. Tako da ovo možda se pretvori još neko vreme u jednu vrstu sukoba i iscrpljivanja, gde će Izrael gledati da nanese što veću štetu iranskim naftnim i drugim industrijskim postrojenjima, ali ne može da ugrozi njegova nuklearna postrojenja, a opet Iran će odgovarati koliko može, nanosit će određenu štetu Izraelu. Ono što nije realno, a što se pričalo dosta po medijima, ako krene ovakav sukob, da će Iran odmah zatvoriti Persijski zaliv, Ormuz i onemogućiti izvoz energenata, što bi pogodilo ozbiljnu Evropu. Ali znate, Iran je veliki prijatelj s Kinom danas i s Pakistanom. Pakistan pomaže Iran. Iran je zavisan od ekonomske saradnje s Kinom. Opet treba mu pakistanska podrška, a Pakistan potpuno zavisi od Kine. 50% sve nafte, celokupne nafte iz Persijskog zaliva ide u Kinu. Znači, zatvaranje Ormuza pogodilo bi mnogo više Kinu nego Zapad. I Iran se uzdržava da tako nešto uradi, da ne bi pokvario svoje savezničke partnerske odnose sa Kinom. Tako da, za sada možemo samo da kažemo da je ovo rat na poene, gde Iran više trpi, to znatno više trpi od Izraela, ali Izrael nije u stanju da postigne svoj primarni cilj, da uništi iranski nuklearni program. Opet, nije za očekivati da će Iran povući iracionalne poteze pa da napadne Ameriku, te tako Ameriku uvuče u rat, koja bi mogla verovatnije nego Izrael da uništi određena postrojenja nuklearna, niti će Iran zatvoriti komunikacije naftne da ne bi naškodio Kini. Tako da vidjet ćemo koliko će ovo trajati i da će dati neki rezultat strateški. Da, i sve se to dešava u stvari iz daljine, rekao bih. Tako mi izgleda, da se oni gađaju preko Sirije, s druge strane Huti takođe gađaju Izrael preko Saudijske Arabije, preleću ljudima rakete iznad glava, Saudijska Arabija ne obara rakete, znamo da je Jordan obarao iranske rakete u onom prošlom naletu kada su razmenili udare. Da li očekujete da se još neko umeša? Sirija je svakako nemoćna da bilo šta uradi, njeno nebo je otvoreno za to, niko ih ništa ni ne pita.
Sirija ne može ništa da uradi i Jordan ne može bog za šta da uradi. Jordan nema respektabilnu armiju niti protivvazdušnu odbranu. Što se tiče Saudijske Arabije, u prethodnim godinama Iran je normalizovao odnose sa Saudijskom Arabijom. Dugo su Iran i Saudijska Arabija imali neprijateljske odnose skoro kao Iran i Izrael. Ali u meri u kojoj Saudijska Arabija razvijala veze sa Rusijom i sa Kinom, približavala se znate, ne može se kaže da je ona ušla u ekonomske integracije sa BRICS-om, na način kao što su se odlučile države, kao što je onaj krug zemalja koje su potpuno zaigrale na BRICS, od Etiopije do niza država Srednje Azije. Ali, kao i Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija je izvršila jednu vrstu disperzije. Nije više potpuno zavisna od Zapada, već je počela da razvija odnose sa Kinom i Rusijom na način da možemo da kažemo da su to slični odnosi kao sa Amerikom. I rezultat toga je da su Kina i Rusija uticala na Saudijsku Arabiju i Iran da normalizuju odnose, jer vaši partneri nije zgodno da budu neprijatelji. Da bi vi sarađivali strateški sa Iranom, a makar taktički sa Saudijskom Arabijom, važno vam je te zemlje nemaju neprijateljstvo. I Rusija i Kina su uspele. Danas Iran i Saudijska Arabija nisu neprijatelji, što jako jača poziciju Irana. I potpuno se Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i čitav niz drugih arapskih država drži po strani, neutralno u ovom sukobu. To je ojačalo Iran. Ono što je oslabilo Iran, to što je u prethodnim godinama 23. 24. Izrael uspeo da nanese strašne udare i Hamasu i Hezbollahu. Znači, Hezbollah, znači šitske snage u Libanu su pretrpele veliku štetu, ali su i dalje operativne, ali su pretrpele veliku štetu. Takođe, Hezbollah danas nema uporišta u Siriji, kao što je imao. Opet Hamas, palestinski, koji ima bliske odnose sa Iranom, u Gazi vodi bitku na život i smrt i nije sad u stanju da bog zna šta priskoči u pomoć Iranu. Tako da Iran je oslabljen u direktnom okruženju Izraela, ali s druge strane u širem okruženju svom na Bliskom i Srednjem istoku u poslednjih nekoliko godina bitno je poboljšao poziciju, a sad veliko je pitanje da li je za Iran važnije to što ima danas solidne odnose sa Saudijskom Arabijom nego to što je izgubio uticaj u Siriji. Znači, to su plusevi i minusevi koje nije lako kratkoročno izračunati. Još jedna od stvari, eto, koje utiču na sve ovo jeste bila ta promena režima u Damasku i sad ljudi postavljaju pitanje da li je Rusija još uvek prisutna u Siriji, da li je tamo u Lataki, u Hmejminu i da li ona zapravo tu sada samo, da kažemo, održava te baze bez ikakvih pretenzija da bilo šta konkretno radi iz njih, već da ih samo sada, da je to sada faktički ruska borba za opstanak na tom prostoru. Pa pre nego što vam kažem kako stvari stoje, samo da raščistimo nešto oko pada režima u Siriji. Znate, taj režim nije pao što ga Rusija nije branila. Rusija nije imala jake kopnene snage u Siriji. Taj režim je pao što je Iran iz nekog razloga odlučio da povuče svoje snage. U samom Iranu ne postoji jednoumlje. To je vrlo čudan sistem gde postoji neka vrsta islamskog pluralizma. Tu se menjaju i predsjednici različitih usmerenja, vlade različitih usmerenja, nad njima postoji ta kapa koju čine islamske starešine, ali među njima nema jedinstvenog stava i u tom opštem previranju u Iranu preovladala je struja koja je smatrala da je suviše skupo za Iran da podržava i dalje aktivno Asadov režim, jer izračunali su da u jednom periodu je 7-8% budžeta trošeno na Siriju. Veliki broj vojnika se tamo nalazio, materijalni resursi, biološki resursi su trošeni, a pitanje je koliko su imali korist od toga. Znači, neki su smatrali u iranskom, u Teheranu, u oficijalnom Teheranu da treba biti u Siriji i da je važno biti pored Izraela. Drugi su smatrali da nemaju od toga neku veliku korist, jer se već videlo da Izrael postiže rezultate i protiv Hamasa i Hezbolaha i da samo troše pare. I onda je ta struja preovladala i Iran je povukao snage. Potpuno. U jednom momentu su imali do 90.000 vojnika, sve to povlače, ostaje manje od 1000 instruktora. I u tim okolnostima kreće turska invazija,
opet Rusi nikad nisu imali vojnika mnogo, oni su maksimum imali 7-8 hiljada ljudi, a u tom trenutku nisu imali više od 3.000 vojnika kopnenih, imali su snage u bazama. Rusi znači nisu ključnu ulogu nikad imali osim u vazduhoplovstvu. I kada se sve to desilo, Rusija pravi novi dogovor sa snagama koje su preuzele kontrolu, tako da ruske baze i dalje funkcionišu. Znate, te ruske baze nisu zbog Izraela tu. Te ruske baze nisu zbog kontrole Bliskog istoka, već zbog ruskih operacija u Africi. Rusija, prvo korpus Wagner, a sada na drugi način, preuzela je Mali, Burkinu Faso i čitav niz drugih država Afrike koje su ranije bile pod kontrolom Francuske. I Rusiji da bi nastavljala operacije u Africi potrebne su logističke baze u Siriji, i vazduhoplovna i u Lataki pomorska. Rusija je sa novim vlastima zaključila sporazum, odnosno, znate, to nije formalni sporazum, to je jedna vrsta prećutnog dogovora uz pomoć Turske. Oni koji kritikuju Moskvu kažu Moskva je istrgovala već to pre nego što je prestala da bombarduje pobunjenike i omogućila im da uđu u Damask. Da li je tako ili nije, ali Moskva je na neki način dogovorila da njihove baze niko ne ugrožava i one i dalje funkcionišu. Tako da to nema nikakve veze sa svojim sukobom. I Rusija sigurno neće da ugrožava te svoje baze, jer nema za njih alternativu, dok god ima široke operacije u Africi, a Afrika je kontinent budućnosti, otuda Rusija će svakako nastaviti da deluje u Africi. Tako da ne treba te baze povezivati sa ovim dešavanjima, jer Rusija gleda da ih drži van bliskoistočnog konteksta, jer i nisu namenjene primarno Bliskom istoku. Što se tiče Irana, to sam vam već objasnio, Iran je povukao se iz Sirije jer su procenili da ih mnogo košta. Opet, znate, da li je to pametna odluka bila ili ne, vreme će pokazati. Meni se čini da koliko god da to košta, ipak racionalno je bilo da se ne povlače jer su oslabili svoje pozicije. Onako su imali mogućnost da u ključnom momentu i kopneno uđu u sukob sa Iranom ako to zatreba. Sada tu mogućnost definitivno ne, sa Izraelom ako to zatreba, sada tu mogućnost Iran definitivno nema. Znate, Izrael se drugačije ponašao dok je znao da Iran može da prebaci 100-200 hiljada u Siriju i da strašno ugrozi Izrael koliko god bio moćan, a drugačije kada zna da je ovo isključivo sukob na distancu. Da, i mi se sećamo eto kako je taj Al-Golani ili Džolani, kako već ga nazivaju, u stvari on se zove Ahmed Al-Šara, kako je bio prikazivan kao novi Bin Laden i tako dalje. I onda se, evo, vraćam na decembar 24. i vest, kaže, Amerika ukinula nagradu za hapšenje vođe sirijskih pobunjenika, dakle, odnosno de facto sirijskog lidera i tako dalje. Dakle, oni su to podržali, znali su da imaju posla sa Al-Qaidom faktički, ali ta organizacija Hayat Tahrir al-Sham je bila zapravo nastala, je li tako, od Al-Qaide, a s druge strane kada pogledamo, oni sad s njim normalno komuniciraju, evo bili su i neki ovi evropski lideri tamo. U jednom trenutku se činilo da je Rusija izbačena iz Sirije, ali onda je njegov savjetnik izjavio da Sirija mora da bude dobra sa Rusijom i tako dalje. Tako da Rusija, kao što kažete, faktički sačuvala svoje pozicije tu. Nesumnjivo da je Rusija sačuvala, a što se tiče Al-Qaide, pa mi znamo svi dobro ko je pravio Al-Qaidu. Znate, to je takozvani evroatlantski islamski fundamentalizam. Evroatlantski centri su odgovorili na rusku invaziju, odnosno sovjetsku invaziju Afganistana 79. podrškom Mudžahedinima, i iz te podrške nastaje čitav niz kasnije terorističkih organizacija. One su samo u jednom momentu se posvađale sa svojim mentorima i ušle u sukob sa njima. Jer znate, to nije brak iz ljubavi, to je bio brak iz interesa. I kako se menjaju interesi, menjaju se i parametri u međusobnim odnosima. Mi smo pre možda godinu, 2 dana, vi i ja snimali jednu emisiju posvećenu 30-godišnjem ratu.
sad ste me inspirisali malo da se vratim na to. Gledaoci koji su nas pratili ili koji vole istoriju znaju da je to veliki evropski rat koji je trajao od 1618. do 1648. godine. I taj rat je potpuno promenio konfiguraciju Evrope. Pre tog rata imali ste Habsburge koji vladaju i centralnom Evropom, vladaju Nemačkom, Austrijom, Mađarskom, Češkom, ali vladaju i Španijom. Zamislite tu imperiju koja vlada španskim kolonijama, Brazil, jedino je tad bio pod kontrolom Portugala, sve ostalo je bilo pod kontrolom Španije, ali u jednom momentu je Španija zagospodarila i Portugalom, pa je dobila i Portugal s Brazilom, a već je držala Argentinu, Urugvaj, Meksiko i veći deo i južne, centralne, pa jedan značajan deo i Severne Amerike. Zamislite kolika je to i kakva imperija i naravno mnoge sile su se digle protiv te imperije. Obično se kaže 30-godišnji rat, to je rat protestanata i katolika. Ma to je glupost, to nema veze nikakve. To je geopolitički sukob mnogo veći jer Francuska katolička je ratovala na strani protestanata, a primjer radi Danska koja je protestantska zemlja, malo je ratovala protiv katolika, a onda je prešla na stranu katolika pa ratovala protestantima jer je u sukobu bila sa Švedskom. Sad, hoću da vam kažem, kad pogledate taj rat, vi vidite situacija kao je danas. Jedna imperija, vi ovde imate američku, odnosno evroatlantsku imperiju, niz novih sila, Francuska, Švedska, koje gledaju da sruše hegemoniju jedne te sile, ali kako rat ide i kako prolaze razne faze tog rata. To nije jedan rat, to je čitav niz ratova. Obično se kaže 4 rata, neko tvrdi 6, ali kako god bilo niz ratova koje povezujemo u jedan veliki sukob od 1618. do 1948. I kako rat traje, menjaju se savezništva. Odjednom Danska koja ulazi u rat protiv Habsburga jer želi da Habsburzi oslabe, razume da će Švedska suviše da ojača njena saveznica i menja stranu, ulazi u sukob sa Švedskom. Holandija koja je u tom ratu bila protiv Habsburga, čim se taj rat završava, počinju neki novi ratovi sad između Francuske koja je ojačala i Habsburga koji su oslabili. Holandija koja je bila saveznik Francuske protiv Habsburga, menja stranu pa je saveznik Habsburga protiv Francuske. Tako i danas. Nema čvrstih savezništva jer i Kina i Rusija i mnogi islamske zemlje žele da se ograniči američka hegemonija. To želi i Indija, isto tako. Ali s druge strane, Indija prva ne želi da američka hegemonija bude zamenjena kineskom. Ni Rusija ne želi da Kina iz svega ovoga izađe suviše jaka. Tako i na Bliskom istoku postoji čitav niz interesa i Rusija i Iran žele da obuzdaju svemoć Izraela, odnosno američki uticaj preko Izraela. Ali Rusija ima i solidne odnose sa Izraelom. Ona se i svađa sa Izraelom i pravi dilove sa Izraelom. Pa želi da Izrael bude manje moćan i da se ne meša, na primjer, u ukrajinska pitanja, ali da bude ipak faktor s kojim Rusija igra. A Iran želi slomi Izraela. Tako da nisu među saveznicima ovde jednaki odnosi. Kao što i Amerika nema baš pravolinijski odnos prema svemu ovome kao i Izrael. Ona podržava Izrael, ali ne podržava ga baš koliko bi Netanjahu hteo. Jer vrlo često Amerika smatra da Izrael svojim ekstremizmom kvari odnose Amerike sa Saudijskom Arabijom, sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa Katarom, sa čitavom nizom bogatih država gde Trump hoće da pravi poslove. Tako da, to je igra velikih i srednjih nasilnika koji se međusobno dogovaraju, pa malo podržavaju, pa malo manje podržavaju, pa prave zakulisne dilove. Ne možete ovde da napravite jasnu liniju fronta. Da, a u isto vreme ljudi kažu gde je sad Rusija da brani Iran, kao da obara izraelske rakete i ostalo, međutim taj sporazum je vezan za podršku u slučaju eventualnog nuklearnog napada, a s druge strane niko ne garantuje njegovo sprovođenje u delo. Rusija sigurno ne bi dozvolila da Izrael izvrši nuklearni udar na Iran, da na neki način se u to ne umeša, jer to je već potpuno remećenje svetske ravnoteže. Kad bi to prošlo, sve bi moglo da prođe. Znači, u najmanju ruku Rusija bi onda iskoristila nuklearno taktičko oružje u Ukrajini ili na granici NATO-a, negde, na primjer, granica Poljske i Ukrajine, kako bi izazvala i u Poljskoj izvesnu radijaciju i probleme. Znači, to kako će Rusija da odgovori na eventualnu upotrebu nuklearnog oružja, to niko ne zna, ali nekako će odgovoriti i neće odgovoriti zbog Irana, već zbog sebe.
ali definitivno tu crtu neće niko preći. A što se tiče Rusije i Irana, Rusija ima dogovor s Iranom, zato je i razlog što Amerika prva ne udara. Znači, kada bi Iran sad izvršio udare na američke baze, Rusija verovatno ne bi branila Iran, ali kad bi Amerika prva krenula na Iran, Rusija bi isporučila Iranu svašta. I to je ta igra, jer nije Rusiji toliko bitan Iran. Znate, Iran nije Rusiji prijatelj. Rusija sa zazorom gleda na Iran i njegovo jačanje uticaja i na Kavkazu i u Srednjoj Aziji. Iran je bio možda i više od Rusije faktor koji je podržavao mudžahedine u Afganistanu, a Sovjetski savez je drugo, današnja Rusija je drugo, ali geopolitički kontinuitet postoji i Rusija na Sovjetski savez gleda kao na sebe u drugom ideološkom modelu, ali nije baš napravila tu vrstu diskontinuiteta da je zaboravila šta su bili sovjetski interesi. Tako da nije to neko prijateljstvo veliko, ali s druge strane Rusija ima interes da Iran opstane jer je to i njen južni koridor. Ona gradi saobraćajni koridor preko Irana da bi zaobišla sankcije. Rusija sarađuje s Iranom oko oružja, dobija balističke rakete, dronove, odnosno određene tehnologije koje je već preuzela. Ranije nije razvijala dronove, niti jeftine rakete na odgovarajući način. Iran je svašta od oružja dobio od Rusije, tako da svakako oni jesu saveznici, ali ne bezrezervni saveznici. Ono što Rusija neće tolerisati, to je nuklearno delovanje Izraela protiv Irana, niti preventivni američki udar po Iranu, ali s druge strane savjetuju Iranu ni da on ne krene udar na Amerikance, da ih ne uvlači u sukob. Jer jedna je stvar da je sada u Americi na vlasti demokratska stranka, odnosno administracija koja bi nasledila Bajdena. Tad bi Rusija frontalno bila uz Iran, drugačije bi doživljavala ceo sukob. Ali sad kada sa Trumpom ipak pravi određene dilove i pravi kombinatoriku za budućnost, eksploatacija zajednička Arktika, dela Sibira, kako bi napravila balans prema Kini. Rusima je najbolje da jedan deo Sibira eksploatišu sa Kinezima, a drugi deo sa Amerikancima, jer suviše jaka Kina i suviše veliki uticaj Kine u Rusiji za njih je problem, a s druge strane i suviše jak Zapad i zapadna dominacija je problem. Tako da Rusija pravi svoje kombinatorike i deo te kombinatorike da neće pustiti niz vodu Iran, ali neće ni tek tako da ga pomaže, niti da ga podržava koliko bi Teheran hteo. A da li Rusiji odgovara ovaj sukob ovakvog intenziteta da bi mogla da kažemo da ima više, odnosno da ima manju tu eksponiranost onoga što radi u Ukrajini? Pa već razgovor Trumpa i Putina govori da li Rusima odgovara. To je bila, sukob Ukrajine je bio sekundarna tema. Sam Trump je rekao, nismo mnogo o tome pričali, sad mi je mnogo važniji i Bliski istok. Drugo, američka administracija je zvanično rekla da je snabdevanje Izraela prioritet i da mnoge komponente vojne koje isporučuje Evropi da bi mogla da proizvodi oružje koje isporučuje Ukrajini, Amerikanci u narednom periodu neće isporučivati jer prave strateške zalihe, popunjavaju svoje zalihe da bi mogli u slučaju dugotrajnog rata da proizvode ono što je njima potrebno i što je potrebno Izraelu. Znači, nije više samo stvar u tome da Amerika ne isporučuje oružje Ukrajini, već neće isporučivati zbog ovog sukoba ni komponente koje su potrebne Evropljanima da bi pravili oružje za Ukrajinu. Tako da iz toga svega vidimo da li Rusija ovo odgovara. Ovo je jedna vrsta uvoda u završetak ukrajinskog rata, ali znate, to ponovo podsjeća na 30-godišnji rat. Imali smo rat u Češkoj, takozvani Češki rat, pa smo posle imali rat na severu Nemačke, to je danska faza, pa onda švedska faza, pa smo imali kasnije francusku fazu gde se direktno vodio sukob između Habsburga i Francuza. Čitav niz ratova koji su deo jedne celine. Tako i ovde, posle takozvane ukrajinske faze, imaćemo verovatno jedno vreme bliskoistočnu, pa ko zna koju dalje, jer ovo je prekomponovanje svetskih odnosa. I ovo će trajati sve dok američka hegemonija ne bude ograničena, odnosno sile koje danas konkurišu u Americi ne postanu njoj u potpunosti jednake. Za sada još nisu u potpunosti jednake. Za danas i dalje postoji američka jedna vrsta asimetrične dominacije, ali u narednih 10-20 godina postojaće mnogo veća ravnopravnost, policentrizam u međunarodnim odnosima biće uspostavljen, što naravno ne znači će biti mira, jer već sam vam malo pre rekao, kad je završen Vestfalskim mirom, taj veliki rat 30-godišnji 1648. Već za koju godinu počinje veliki rat između Francuske, koja je iz toga svega izašla kao pobednik, i Habsburga, koji su na neki način poraženi, ali Habsburzima u pomoć priskaču države kao što je Holandija i mnoge druge koje su inače ratovale
protiv njih u savezu s Francuskom. Tako i ovde. Ko zna kakve će sutra biti kombinacije. Indija i Amerika obuzdavaju Kinu neke 2050. ili 60. a Rusija među njima balansira jer ima svoj interes da niko tu ne bude previše jak. Tako da svet ide ka policentrizmu, ali ne ide ka miru, jer mira nikad nije bilo. Neki mediji objavljuju da je Amerika povukla svoje sisteme protiv vazdušne odbrane iz Ukrajine. Mnogi kažu da je to direktno vezano za ovaj sukob koji imamo na Bliskom istoku. Pa moje informacije nisu takve. Znate, Amerika ono što je isporučila Ukrajini isporučila je i to ne možete tako lako da se povlači. Nedavno je čak Patriote svoje Izrael prebacio u Ukrajinu jer hoće neke nove američke tehnologije. To je jedna vrsta bila uvoda. Oni znaju da Amerika neće isporučivati Evropljanima sve ono što je potrebno Evropi, to smo malo prepričali, pa onda gledaju da baš Ukrajina preko noći ne potone, te su otuda Izraelci one sisteme koji im više ne trebaju dali Ukrajincima da bi bure držalo još neko vreme vodu. Ali ono što je izvesno, Ukrajina je u jako teškom položaju. Prvo, njeno finansiranje do druge polovine 25. godine se završava. Evropa ne može da izdvaja sredstva koje je davala Amerika i da hoće, a ono što daje Evropa nije dovoljno Ukrajini. Što se tiče snabdevanja oružja, ono više nije stabilno kao što je bilo. I dalje postoji, ali posle početka ovog rata na Bliskom istoku još manje će Ukrajina dobijati, a Rusija svakog meseca dobija više. Znači, rusko snabdevanje svakog meseca je 5, 6, 7% veće, ukrajinsko 5, 6% manje. Rusija ima stabilno regrutovanje profesionalaca, Ukrajina sve teže nalazi regrute. Sad su smanjili granicu, pa gledaju da i klince od 18 godina, njih još ne šalju na front, ali im daju velika materijalna sredstva ako su spremni da se prijeve. To ne daje neki rezultat, ali kad je Ukrajina odjednom počela da šalje mladost, do sad im je bio princip da šalju ljude koji imaju već decu, koji su obezbedili biološki nastavak, ljude od 35-40 godina, prosek u ukrajinskoj vojsci je bio 42 godine. Znate, to je najstarija vojska na svetu. Pokazalo se da se odlično bore stariji ili srednjovečni ljudi u defanzivnom ratu, ali nije kao u ranijim sukobima gde klinci od 20 i nešto godina ratuju. Sada Ukrajinci počinju da love i ljude starije od 26 godina, da ih guraju kao topovsko meso, a u moderno doba mnogi ljudi s 26 godina nemaju decu. Znači, nije ispunjeno ono što su ranije smatrali neophodnim, a to je da neko obezbedi biološki nastavak. U očajnom su položaju kad se radi o biološkoj topovskoj municiji, znači o ljudima. Rusi opet imaju stabilno snabdevanje, isto tako Rusi imaju materijalna sredstva koja stabilno teku ka frontu. Ukrajinci su znači u situaciji da je jasno da ne mogu da izdrže ovako više od 5-6 meseci. Da, i evo govori se o tome, evo Italija je objavila da prekida vojnu pomoć Kijevu čim se uspostavi primirje. Prvo primirje znači će obustavu svake dalje pomoći Italije Ukrajini. Pa Italija govori da će smanjiti pomoć, ali Italija je, ako posmatrate šta je Italija dala Ukrajini od marta do juna, to je 24%. Znači, evo konkretan podatak, kad je došla kad se pojavila ta informacija, pojavilo se ubrzo i analiza isporuka italijanskih. 24% Italijani već daju manje u prethodnih nekoliko meseci. Pa to je drastično smanjivanje. Znači, nije sad stvar u tome da oni kažu da ćemo davati manje, već da daju već mnogo manje, a uskoro neće davati ni toliko. To isto i sa drugim evropskim zemljama, jer iscrpljene su. Ono što su imali u skladištima su već dali uglavnom, a novo treba plaćati. A te zemlje danas akcenat stavljaju na popunjavanje svojih zaliha. Znate, kad ratovi izbijaju na sve strane, odvija se, mnogo se ne priča, ali ponovo kad pogledate i tekako intenzivno rat u Libiji, svašta se dešava, operacije su na nižem nivou i tekako aktualne, a to je preko puta Italije. Imamo veliki rat na Bliskom istoku, imamo rat na istoku Evrope. Sve zemlje sveta se u takvim okolnostima naoružavaju. Evropske zemlje su u prethodnim godinama razoružavale jer su svoje zalihe slale Ukrajini. Sad su došle u situaciju da moraju da proizvode na veliko novo da bi davali Ukrajini, a same su već gole i bose. Ne pada im na pamet. Te zemlje su danas shvatile da moraju da mnogo više ulažu u svoju odbranu, a to nije kompatibilno sa davanjem sredstava Ukrajini. I sve to ukazuje da je Ukrajina pri kraju potencijala za vođenje rata. A šta to znači?
Pa to znači da u jednom momentu će biti ipak onako kompromisa kako se dogovore Trump i Putin, jer znate, nije ovo više pitanje ni šta Rusi mogu da uzmu. Rusi neće lako da uzmu. Rusi prete, kad kažu sad ćemo uzeti još 6 oblasti ili 4 oblasti, to treba izdržavati. Znači, vi analizirajte, znači, ruske medije gde ruski ekonomisti ozbiljno iznose podatke koliko bi ih koštalo, primjer radi, za uzmu Harkov, koliko bi trebalo plaćati za penzione fondove, za socijalne fondove, koliko novca za obnovu školstva. Strašno bi se napregli ruski fondovi samo kad bi zauzeli Harkov, a kamoli više. Znate, to deluje nama neverovatno. U nekim ranijim vremenima ljudi su nacionalne interese stavljali na prvo mesto i delovalo vam je da država se bori da okupi svoj narod ili bliske narode, da ima što veću teritoriju, a danas se stiglo do toga da je kasa izgleda na prvom mestu, da se gleda koliko para ćete potrošiti, koliko ćete akumulirati, da li vam se isplati da zauzmete neku teritoriju i da ćete odatle moći da izvlačite resurse ili ćete morati u nju da ulažete resurse. I sad vi vidite da u ovim okolnostima kada realno može da pukne ukrajinski front, ruski mediji analiziraju koliko se to njima zapravo ne isplati i koliko bi ih koštalo. Sad bi moglo se desiti paradoks da ukrajinska raspadne se odbrana, a Rusi stoje na nekoj liniji, zaokruže ove oblasti, eventualno uzmu još nešto, ali ne idu dalje, jer kad idete dalje preuzimati odgovornost, a odgovornost znači novac, dajete novac. Tako da mislim da će Rusi se dogovarati sa Trumpom oko linije razgraničenja koje će biti slične sadašnjim, malo više će Rusi nešto dobiti, ali ne verujem nešto drastično. Tražit će ono što od početka insistiraju da Ukrajina nikako ne ulazi u NATO, da se obezbedi model koji sprečava dalju militarizaciju Ukrajine i pravljenje od Ukrajine bastiona na granici s Rusijom, tražit će prava za ruskojezično stanovništvo i u toj Ukrajini održat će se izbori, vratit će se normalan parlamentarni model vladanja, na tome insistira Amerika. Sad vidjet ćemo šta će biti sa obnovom, jer znate, ta zemlja je prilično razorena. Nije to sad toliko samo materijalno razaranje zgrade, objekti, već je pokidan biznis. Vi kad prestanete nešto da izvozite, kad prebacite fabriku na vojnu proizvodnju, treba vam vremena da to vratite u normalni kolosek, neko mora da vas finansira, Evropljani su sve manje spremni. Opet, zašto jedna od stvari, zašto Rusi ne prihvataju sporazum tako lako? To je pitanje ruskog novca. Tih 300 milijardi evra ruskog novca blokiranog u zapadnim bankama, u jednom momentu je Trump rekao: ok, mi vama skidamo sankcije ili veći deo sankcija, ono što ste stavili pod svoju kontrolu to ostaje Rusiji, ali ovaj novac koji je u zapadnim bankama, Rusija će se odreći tog novca za obnovu Ukrajine. Rusiji su rekli, ne pada na pamet da se mi odreknemo svog novca za obnovu Ukrajine. Neko obnavlja Ukrajinu, onaj koji je stajao iza Ukrajine. Opet Zapadu nije lako da oduzme ruski novac. Jedno je blokirati novac, zamrznuti ga, a drugo je oduzeti. Kad bi ga oduzeli, potpuno bi pokidali onako sve parametre međunarodnog prava i sad su ga narušili, ali u tom slučaju koji bi svetski državnik držao novac u evropskim bankama? Koja svetska sila ili srednjeg ranga država bi svoje zalihe od zlata pa nadalje držali u Švajcarskoj? Ne bi. Naprosto Zapad bi izgubio svaki finansijski kredibilitet. Tako da oni su zamrznuli ruska sredstva, ali nisu ih oduzeli. Pa traže od Rusije da se sama s tim saglasi. Rusi kažu, ne pada na pamet. Tako da i ta sredstva će biti deo dogovora. Rusija možda prihvati da se dela sredstava odrekne na ime određenih kompenzacija, ja ne znam, Ukrajina je toliko i toliko investirala u elektrosistem od kad se raspao Sovjetski savez, u neke druge stvari. Naći se načina da Rusi nešto možda simbolički i daju, ali da će dati 300 milijardi koje su u pitanju sada, nema ni govora. Znači, i oko toga će se pregovarati. Evo, to što ste rekli je zanimljivo zato što mnogi kažu kako Rusija planira da traži te 4 oblasti ako ih čak nije ni zauzela i uvek se govori treba da zauzmu još, da pređu granice tih oblasti da bi onda kao nekom dobrom voljom dobili ove 4, a rekli evo vraćamo vam ovo što smo ušli u Dnjepropetrovsku oblast, u Nikolajevsku i tako dalje, a ne da vi sad za zelenim stolom hoćete da uzmete nešto što niste ni na frontu
uzeli. Se sjećate Arestovića, nekadašnjih savjetnika Zelenskog, najpametnijeg čoveka u ukrajinskoj administraciji, čoveka sa racionalnim analizama, opasnog, on je na ukrajinskoj strani, ali čovek koji gleda pluseve i minuse, ne priča gluposti, ne priča emocijama, on se u jednom momentu posvađao sa Zelenskim zbog iracionalnog pristupa ratu. I Arestović redovno analizira situaciju na frontu i kaže, gledajte, kogod misli da Rusija ne može da zauzme te 4 oblasti ili da zauzme 6 oblasti, taj ne zna šta je rat. Rusija može to da uradi, ali mora da angažuje mnogo više vojnika. Rusija neće da angažuje mnogo više vojnika, jer Putin je video na početku rata kako to izgleda. Kad krenete u mobilizaciju, ozbiljno vam padna popularnost. Kada ratuju plaćenici, profesionalci, jedna je stvar. Čim krenete mobilišete građane, krene rejting žestoko da vam pada i Putin je od toga odustao. Da bi Rusija efikasno, u ovom momentu na frontu Ukrajinci imaju 1 milion vojnika, u Rusiji 700.000. Postoje tu rezerve, menjuju se ljudi, ali na liniji fronta je otprilike odnos 1 milion prema 700.000. Da bi Rusija efikasno krenula u ofanzivu, u njoj treba primjer 2 miliona. 2 miliona zahteva pod 1 mobilizaciju, pod 2 prebacivanje mladih vojnika na odsluženju vojnog roka, i 3. aktiviranje takozvane aktivne rezerve. Rusi imaju aktivnu rezervu, a to su ponovo mladi ljudi koji su odslužili vojni rok i koji su potpisivali ugovore da u narednih 8 godina mogu da budu poslati na front, a dobiju novac. Kad su Rusi to na početku rata počeli da rade, znate kakav je haos u Rusiji nastao? Jer ti mladi ljudi su, ne znam, potpisivali neki ugovor da bi dobili pare za školovanje ili za nešto. Njihove porodice, dešavalo se na nekoliko mesta, o tome se nije mnogo pričalo, da uđu ljudi, ubiju zaposlenog u vojnom odseku, da pucaju na pozivara, roditelji i ostali. Znači, ne samo da se javnost digla kod mobilizacije, već poziva aktivnoj rezervi. Tako da Rusi su ograničeni na profesionalce, odnosno plaćenike, da budemo otvoreni, ljude koji za veliki novac su spremni da ratuju. I da sami donesu tu odluku u ovom momentu. I neće Putin iz toga da istupi, jer bi riskirao i svoju popularnost, odnosno riskirao bi u samoj Rusiji nemire. I konačno, još mobilizacija 1,2 miliona ljudi udari na ekonomiju. Ko zna koliko bi ljudi probalo da pobegne, ovako je nekoliko miliona mladih napustilo Rusiju. Rusija će nastaviti ovako da ratuje. Ali sad smo došli do tačke kada Ukrajina ne može da nastavlja ovako da ratuje. Ako se nastavi ovaj rat još 6-7 meseci, Rusija će zauzeti teritorije te 4 oblasti i još neke druge teritorije, jer već je Ukrajina ušla u fazu kada jedva drži liniju odbrane, za par meseci neće moći ni ovako. I Rusi neće popuštati. Vidite da razvlači, makar se svađaju sa Trumpom, Putin se smeška, ali gura po svome, jer shvata da je maca došla na vratanca, da do kraja 25. će izgurati u velikoj meri svoje i neće sada da popušta. Tako da će se ovo ipak završiti time da će Rusija te 4 oblasti zaokružiti, da će dobiti aranžman koji garantuje bezbednost, odnosno da Ukrajina ne bude dalje okretana protiv Rusije i militarizovana. Jer ovaj sukob nije počeo zato što je Rusija htjela teritoriju. Ovaj sukob je počeo zato što je Zapad probao da pravi jednu vrstu placdarma za dalje napad na Rusiju u Ukrajini, za pritisak na Rusiju. Rusija je reagovala. Da je Rusija htjela teritoriju, ona je mnogo ranije mogla da reaguje. Naprosto je štitila sebe. Nije Rusija otvarala baze u Meksiku, već su Amerikanci izvršili prevrat u Ukrajini. Danas Trump vidi da ta politika nikuda nije dovela, da Amerika ima štetu od toga, jer su se Rusija i Kina suviše zbližile i gleda da izađe iz tog avanturističkog poduhvata na način da Amerika izvuče korist iz novo nastale situacije, što je moguće, jer znate, Amerika je uspela da gurne Evropu u rat protiv Rusije, posredan rat, a Evropa nema za tim interes. Sad će ta Amerika koja je gurnula Evropu u rat protiv Rusije posredno da normalizuje odnose sa Rusijom, dok Evropa neće, i onda će Evropa biti žrtva, Amerika posrednik u ekonomskim odnosima između Evrope i Rusije. I sada veliki deo gasa koje Evropa kupuje je zapravo ruski gas. Amerikanci kupuju tečni gas od Rusije i Azerbejdžan kupuje, odnosno Rusija drži mnoge kompanije u Azerbejdžanu, izvozi gas u Azerbejdžan i onda snabdeva Evropu po mnogo višim cenama. Šta su Evropljani uradili? Ništa, osim što su omogućili su Amerikancima da zarađuju na njihovoj muci, a Amerikanci gurnuli u muku. A da li će Ukrajina morati da prizna te teritorije kao ruske, zato što ljudi većinski misle da će Rusija ipak ići do kraja u tome i da neće dozvoliti da se
na dva načina posmatra taj neki budući sporazum koji će se potpisati. Da će Ukrajina imati svoj primerak na kome piše okupirane teritorije, a Rusija svoj primerak na kome piše ruske teritorije. Znate, Rusija je tu dosta pragmatična. Ako vi slušate Medinskog, ako slušate ruske zvaničnike, pa i Lavrova, on je malo obazriviji od Medinskog, vi vidite da Rusija se poziva na ono što Evropa koristi kad smo mi u pitanju. Evropa sve vreme govori o odnosu istočne i zapadne Nemačke, odnosno nemačkom modelu regulisanja međusobnih sporova. Taj model je pretočen u Ishingerov plan za nas. Taj model kaže da ne morate da priznajete drugu stranu, niti priznajete njene granice, ali je tolerišete. Tako Nemačka zapadna vrlo dugo nije priznavala istočnu granicu Nemačke istočne prema Poljskoj. Tvrdila je da Šlezija, Pomeranija, sve to su nemačke teritorije, a ne da pripada Poljskoj, ali je održavala s Poljskom odnose i imala jednu vrstu ekonomske saradnje, a nije priznavala granice istočne Nemačke prema Poljskoj, jer je smatrala da je Nemačka jedinstvena, da ne postoji istočna Nemačka. Znači, pazite taj paradoks. Onda su Nemci međusobno regulisali odnose tako što zapadna i istočna Nemačka nisu imali diplomatske odnose, ali su jedna i druga ušle u Ujedinjene nacije, trgovale, sarađivale, imale pogranične prelaze, međugraničnu saradnju razne vrste, a nisu se priznavale. A u svemu su funkcionisale kao države. Tako da će Rusi prihvatiti, ili prema onome što se sada već vidi, taj model Nemačke, da Ukrajina ne mora da prihvati da je to Rusija, ali mora se ponaša prema tim teritorijama kao da je to Rusija, da ruska carinska dokumenta, pogranične kontrole, sve to najnormalnije funkcioniše. To će isto Rusi tražiti i od zapadnih država i mislim da će to i dobiti. To za nas nije baš najbolja stvar, jer tako se legalizuje ta priča o Ishingerovom modelu, ali znate, Vučić je već to prihvatio, nije on čekao da se ovo desi pa da mora prihvati, već izvršio veleizdaju. Već je predao i sever Kosova i usmeno izjavio 23. godine da prihvata francusko-nemački plan, a to je faktičko priznanje Kosova. U Beogradu postoji, možemo to slobodno kažemo, ambasada Kosova koja se zove samo predstavništvo, i to je to. Znači, nažalost, Vučić je preduhitrio te trendove po nas nepovoljne, ali ne tako što ih je preduhitrio da imamo neku korist, da nešto blagovremeno mu uradimo, da štitimo svoje interese, već je sve dao unapred. A da li onda Ukrajina zadržava pravo da vojno ponovo krene na ta područja, jer eto, ona može uvek da se pozove da ih ona zvanično nikad nije priznala? Da vam kažem, svako ko ima silu zadržava pravo da krene na ono što smatra da mu pripada i da može silom da pokori. Pogledajte, Sirija je bila deo Otomanskog carstva, pa posle Prvog svjetskog rata Francuzi su preuzeli teritoriju Sirije, postala je kao mandatna teritorija Društva naroda, ali su mandat imali Francuzi, sve se svelo na tom da je Sirija u praksi bila francuska kolonija. Turci su je držali po strani, nisu ni pomišljali da ptica iz Turske preleti u Siriju. 1000 puta su izražavali kasnije i 50. i 60. godina zvanično, davali su diplomatske note da potpuno priznaju granice Sirije, da smatraju Siriju u potpunosti suverenom, a onda odjednom ulaze u Siriju, počinju da intervenišu kako hoće, prvo protiv Kurda, a sada i šire kako bi uspostavili režim koji im odgovara. Znači, sila vrti gde burgija neće, ne samo pare, nego sila. To što jedna država nešto kaže, ništa ne znači onog momenta kad je u stanju da to pogazi i da nametne svoja pravila. Mađarska zaključila sa Srbijom, odnosno sa Kraljevinom Jugoslavijom, sporazum o večnom miru i prijateljstvu, i vrlo brzo, čim je Nemačka krenula u napad na Jugoslaviju, ulazi na strani Nemačke u taj rat i zaposeda Bačku. Naprosto, u jednom momentu su Mađari smatrali da im odgovara da budu u dobrim odnosima s Kraljevinom Jugoslavijom, zbog veza sa Britanijom, zbog neutralnosti i mnogih drugih stvari. Onda u drugom trenutku procenjuju da mogu da uđu u taj rat, da imaju jakog saveznika, da će nešto profitirati. Tako da i to je i ovde, znate, kao što ne znači da Rusija u jednom momentu ne proceni da isplati se da uđe u Estoniju.
Sad joj se ne isplati, to bi izazvalo mnogo veće tenzije, ne verujem rat sa NATO-om, ali mnogo veće globalne tenzije, ali 2063. možda procene da im se isplati, isto tako možda Ukrajina u nekom momentu proceni da joj nešto treba, što Rusija drži pod svojom kontrolom, ili Kinezi pomisle da Vladivostok, koji vrlo često na svojim kartama crtaju kao deo Kine, stvarno treba bude deo Kine. Možda i ne bude tako, mislim, niko to ne zna, znate, države su dinosaurusi, i to oni grabljivi dinosaurusi, a grabljivi dinosauri su se i međusobno sukobljavali, a istrebljivali su biljojede. Da li neko u Moldaviji pokušava da uradi ono što je urađeno u Ukrajini? Vidimo da se polako zatire sve prorusko, da ne kažem rusko, i da želi da napravi neku novu situaciju koja bi Rusiju vukla u sukob. Znate, od sredine 90. godina Amerikanci su definisali strategiju puta svile. Ta strategija puta svile kasnije se prelila i na njihove evroatlantske saveznike, na evropske zemlje. To je strategija koja je vrlo lepo obrazložena, znači nije nešto što je tajna. To može i da se analizira. Podrazumeva prodor na sva područja koje je nekada kontrolišao Sovjetski savez, kako bi se u kulturnoj sferi, u identitetskoj sferi, u ekonomskoj sferi preuzeo primat. Kako Moskva ne bi imala tu više dominantnu ulogu ni u jednoj sferi. A identitet je nešto što je trajno karaktera. Vi s ekonomijom pravite srednjoročne promene, a identitetski kada se promeni jezik, kada se promeni kulturni kod, radite dugoročno. Moldavija svakako evropskim silama deluje kao jedna vrsta ruskog polubastiona, jer veliki deo stanovništva je prihvatio rusku kulturu. Znate, Moldavci, da budemo realni, su Rumuni. To nije ništa drugo. Nekada, i kako i nastala Rumunija, ujedinjenje Moldavije i Vlaške. Pola Moldavije je Rusija posle Napoleonovih ratova anektirala, druga polovina se ujedinila sa Vlaškom, kasnije su pripojili Transilvaniju posle Prvog svjetskog rata i deo Banata, Bukovine, i tako je nastala Rumunija. Prvo Rumunija je nastala od ove dve oblasti, a kasnije Velika Rumunija. Opet, onaj deo Rumuna koji je bio u sastavu Ruskog carstva od početka 18. veka do danas poprimio je često i ruska imena, prezimena je saobrazio ruskom modelu, mnogi su u kućama počeli da govore ruski. Tako da tu je nastala jedna identitetska mešavina. Kao u našoj Crnoj Gori, razvio se neki novi identitet kod jednog dela stanovništva, jedan deo stanovništva je ostao opet rumunski orijentisan, onda mnogi gledaju ekonomsku korist, sad više ni identitet nije samo bitan, već neki procenjuju da im se više isplati da budu bliski sa Rusijom, drugi da budu bliski sa Evropskom unijom i Rumunijom. Opet tu postoji i politički motivi. Političari kao političari gledaju gde mogu da izvuku korist. Neke partije se oslanjaju na Rusiju, neke na Zapad. Videli smo i transfere, da neki koji su se oslanjali na Rusiju, kada se posvađaju s nekim ili dobiju manje para, krenu na onu drugu stranu i obrnuto. I u toj opštoj igri trenutno videli smo na izborima, većina stanovnika Moldavije je ipak bila nastrojena ili proruski ili neutralistički, znači za neutralnost ili za saradnju s Rusijom, ali su izbori dobijeni uz pomoć takozvanih glasova dijaspore. A to stvarno ne znamo da li su stvarni glasovi ili je pakovano, jer videli smo u Rumuniji gde je bila slična situacija, ne zato što su Rumuni proruski, oni nisu proruski, oni Rusima ne mogu da zaborave to što su izgubili Moldaviju, odnosno deo Moldavije, ali s druge strane neće budu topovsko meso, da ih neko gura u sukob s Rusijom, da za tuđe interese stradaju, bilo ekonomski, bilo bukvalno ljudski, fizički, i evidentno većina Rumuna se opredelila za neutralnu poziciju, namešteni su izbori, poništeni izbori kada je pobedio neko ko nije po meri Brisela. Tako da u takvim okolnostima u Moldaviji se odvija suzbijanje ruskog uticaja, ali taj uticaj je veliki i nije lako suzbiti taj uticaj jer ljudi u kućama govore ruski, a ipak nije situacija kao u Ukrajini da neko možda zabrani da se govori ruski. Mnogi imaju biznis veze sa Rusijom. Tu je pitanje Pridnjestrovlja, oblasti koja zapravo nema veze s Moldavijom. To nije bila Moldavija nekada. To je deo bio carske Rusije i pre nego što su pripojili Moldaviju, i kada je posle Oktobarske revolucije Rumunija povratila Moldaviju,
komunisti su formirali Moldavsku republiku na teritoriji koja nema veze s Moldavijom. Kao sad, ne znam, da mi hoćemo povratimo Sloveniju, pa formiramo u Vojvodini od jedne opštine nova republika Slovenija. Tako da taj deo je posle uključen u sastav Moldavije, ali zato se zove Pridnjestrovlje. Znači on s druge strane reke, nema veze nikakve sa Moldavijom. Tu stanovništvo je većim delom slovensko. Rusi i Ukrajinci koji se inače odlično slažu, nikakvih sukoba tu nema. Ima dosta i Moldavaca koji se kasnije naselili, ali ipak većina su Sloveni i ta teritorija se osamostalila 90. godina, tu se stacionirana ruska vojska, velika ruska skladišta. Vidite, Moldavci i dalje nisu prekinuli snabdevanje Pridnjestrovlja, jer Pridnjestrovlje danas ne može se snabdeva preko Ukrajine. Moldavci su otežali snabdevanje, ali nisu potpuno prekinuli, jer su potpuno prekinuli, to bi bio prst u oko Rusiji. Ali neće da riskiraju sada da Rusija počne neku vojnu operaciju protiv njih, vazdušni udari. Tako da i te njihove ekstremno prozapadne elite nisu toliko lude da prihvate da gurnu Moldaviju u sukob, jer kad je Kijev tražio od Moldavije da podrži Kijev da zajednički sa moldavskim snagama napadnu Pridnjestrovlje, Moldavija je rekla ne pada na pamet. I znate, ajde da napravim ponovo jednu digresiju. Da razlikujemo hladni rat od pravog rata. Ne samo sad u onim okvirima kakav je postojao nekad između Sovjetskog saveza i Amerike, već mali hladni ratovi koji postoje stalno. Mali hladni rat je kad ja vama pretim, vi meni pretite. Ja stalno kažem ljudima koje znam, obračunat ću se s Aleksandrom. Vi govorite ovog Dražu ću negde da prebijem. I mi se tako jedan drugom pretimo, ali pravimo dilove. Mi trgujemo, radimo nešto. Vi jačate svoju poziciju u nekoj ciljnoj grupi, ja jačam u nekoj ciljnoj grupi, kao neprijatelji smo zapravo dilujemo. Tako i te moldavske elite koje su na vlasti, koje su prozapadne, zapravo kad pogledate spisak imovine, vi vidite da mnogi ministri imaju u Moskvi stanove i kupuju čak sad stanove ili ude u raznim firmama koje rade sa Rusijom, su u rukama ljudi koji su ekstremno prozapadni političari. Znači njima odgovara da dižu tenzije, da sisaju zapad, izvlače što više para, ali ne da uđu u sukob s Rusijom, jer ako uđu u sukob s Rusijom, onda će da se gine, onda će ti dilovi da budu prekinuti. Tako da ne treba lako verovati političarima kada mnogo prete, vrlo često igraju igre. Da, to je takva situacija tamo, evo ovde kod nas imamo evo sad kao da ste opisali neku situaciju kod nas, kako mnogi ljudi misle da vlast dogovara, onako da kažemo najpovršnija podela Vučić-Đilas, da oni zapravo imaju taj hladni rat, a da zapravo se dogovaraju i tako dalje, to mnogi ljudi misle oko tih, da kažemo, nabacivanja voleja jednim drugima, ali pre nego što pomenemo tu političku priču kod nas, evo da se osvrnemo na situaciju da smo imali prvi put od ovih blokada izbore, doduše na lokalu, i pitanje koliko je to merodavno, ali imali smo situaciju da je skoro pola-pola. Pa pre nego što vam to kažem, da se osvrnem na ovo što ste rekli Vučić-Đilas, znate, to je Vučićeva konstrukcija koja možda odgovara i Đilasu, ali to je pre svega Vučićeva konstrukcija. Jer pogledajte, Vučić je na političkoj sceni uslovno da kažemo 50% nečega ili 40%, drži nešto. Ima vlast, ima neki rejting, ima veliku partiju. Đilas je 5-6%. Đilas ni u toj prozapadnoj opoziciji nije dominantan. On je najjači pojedinačno, ali tu imate Ponoša, imate Zeleno-levi front, imate čitav niz drugih faktora, Savu Manojlovića, koji su sa Đilasom u sukobu, nisu u sukobu, s nekim sarađuje, s nekim ne sarađuje. Znači, Đilas je jedan od faktora u tom prozapadnom frontu. Pored toga imate i neke partije koje su nacionalno orijentisane, a sad imate studente koji su potpuno novi činilac na političkoj sceni i koji je potpuno zasenio sve ove razne stare igrače. Sad reći, Vučić, Đilas, isto kao kad bi sada pričali o globalnim odnosima pa rekli Amerika, Severna Koreja. Amerika jeste veliki faktor, Severna Koreja među američkim protivnicima je neki faktor, ali imate i mnogo veće faktore. Imate Kinu, recimo. Sad i Severna Koreja u nekim periodima je pravila neke dilove s Amerikom. Sećate se, Kim s Trumpom u jednom momentu su bili veliki drugari i pravili dilove i poslovne i razne druge. U drugim momentima su se sukobljavali, na primjer sa Bidenovom administracijom. Sad je nekako
nedefinisano odnos. Ali ne možete da sve te globalne odnose na Severna Koreja, Amerika, ko bi to radio, taj ili je lud ili ima podle namere, a političari uglavnom nisu ludi, već su pokvareni. Tako da Vučić namerno to gura iz prostog razloga što Đilas je bio predmet njegove satanizacije još od kad je bio gradonačelnik Beograda. On mu je tad bio glavni neprijatelj. Đilasa ne voli jer ga je pobedio na izborima. I konačno, veliki deo građanstva nema pozitivni odnos prema Đilasu i to onda on eksploatiše da bi čitavu opoziciju svodio na Đilasa, što je potpuno besmisleno. Da, ali izvinite, Dražo, sećamo se otvaranja Pupinovog mosta, da je Đilas tada bio zvanica tu kao čovek za čije se vakta započela izgradnja mosta, da je bio faktički dobrodošao. Oni su imali dobro odnos u jednom periodu, znate. Da, i znamo i da je bio predsednik Košarkaškog saveza. Ja koliko znam, Vučić je nudio Đilasu bude premijer. U jednom momentu je htelo da stvori jednu vrstu poluvelike koalicije, ne više koalicije s Demokratskom strankom, već kad se Demokratska stranka već urušavala, da izvuče delove Demokratske stranke, delove takozvane prozapadne opozicije i u vreme Briselskog sporazuma pravi neku veliku koaliciju, pa je čak predlagao Đilasu, koga je satanizovao prethodno, da tada bude premijer, a posle ga je ponovo satanizovao. Znači, to su te igre, znate. I kao s ovo Marinikom Tepić se dešavalo, znate, ja stvarno ne mogu da shvatim njen potez. Meni deluje to kao nešto što ide u korist Vučiću, jer Vučić jeste povezan, tu svi znamo, s narkokartelima, narkodilerima, Belivuk je bio član SNS-a, Srbija je postala kriminalna zemlja kakva je bila Crna Gora za vreme Mila Đukanovića, Vučićeva vlast se ne zove džabe SNS kartel, jer funkcionišu tako. I sad, kad imate mnogo realnih dokaza, Oskara i sve ostalo, sve što se... Sad vi postavljate neku priču u prvi plan koja je besmislena. Sad Vučićeve slike na paketima kokaina, nije nego. Mislim, neće valjda da, čak i da radi s tim kartelima, da označava to na tako javan način. To je besmisleno. Time Vučića perete od onih stvari koje su stvarno realne. Znači, realno je da su Francuzi detektovali nekog Oskara i da sve ukazuje da je to Vučić. Realni su dokazi protiv veza SNS-a sa Šarićima, sa mnogim drugim strukturama, svojim crnogorskim klanovima. I sad vi odjednom ubacujete u igru priču koja je potpuno nerealna. Stvarno, ili su mnogo Marinika i ta ekipa neupućeni, ili je bila potrebna neka priča da preusmeri pažnju s Vučića u trenutku kada, recimo, Rusija otvara pitanje snabdevanja Ukrajinom oružjem i Vučiću, mesto da ta priča se razvija i pogađa ga u njegovoj ciljnoj grupi, jer njegovi birači su na to osetljivi, plasira se tog momenta priča o kokainu koja preusmerava pažnju na drugu stranu i onda se odjednom pokaže da to nema veze s Vučićem. Tako da, znate, političari, malo pre što sam vam pričao, hladni, topli rat, naši političari, svi redom, ili ajde da ne blatim sve, mnogi u tome učestvuju, od lažne desnice do lažne levice, od lažnog centra, te priče, Rusija, Evropa, na kraju sve se svede na to da imate jednu oligarhiju već 20 godina ili 30 godina koja se samo smenjuje, vrana vrani oči ne vadi, ovako ili onako svi su dobri, neko malo više u ovom periodu, neko manje, ali svi su ovako ili onako dobri, a Srbija propada i tone. Sad da se vratim na ovo što sam im postavili. Izvinite, sad što se tiče ovih izbora, oni su pokazali realno Vučićevu slabost. Realno Vučićevu slabost, jer niti je postojao pravi dogovor celoviti svih studenta, niti su studenta i opozicije, ali postojala je neka struktura koja se Vučiću malo efikasnije sada suprotstavila, došli su neki posmatrači iz Beograda, došli su neki mladi ljudi koji su bili spremni da se angažuju i Vučić je morao ogromne resurse da koristi, milione. Pazite, podatak da je 2/3 svih radova koje su Putevi Srbije realizovali na lokalu u Srbiji 6 nedelja pre izbora bilo u opštinama Kosjerić i Zaječar, govori vam sve. Znači, 2/3 svega što se radi na lokalu rađeno u te dve opštine. Znači, Vučić je kolektivno potkupljivo ljude. Evo, napravit ću vam put do sela, sredit ću vam put, nešto ću vam renovirati. Direktno su potkupljivali, milioni su tu da otišli. Zastrašivani su ljudi, slate su te njihove SS brigade. I sve to je tek im omogućilo da navuku neki rezultat. I pazite, mnogi dokazi pokazuju da je sve namešteno, jer ranije opozicija je znala da Vučić krade, ali nije imala dokaze. Sada s velikim brojem posmatrača postoji čvrsti dokazi kako se kralo,
ali Vučićevi sudovi prelaze preko toga i kažu izbori su bili legalni. To nas samo uverava da ne možemo mi Vučića lako da pobedimo izborima, jer to je kao sa onom Staljinovom izrekom. Nije bitno kako glasa, već ko broji glasove. To je i Manuel Noriega, nekoliko političara su slično rekli. To je ovde isto slučaj, ali se videlo da Vučićev front je razvučen. Na dve opštine, kad je u dve opštine veća kontrola bila, sve je bilo bizarno. Do toga da on sam to izgovori. Kad kaže sve živo je izašlo da glasa protiv nas, ali mi smo pobedili. To znači uz pomoć mrtvih i ko zna kakvih prevara smo uspeli da navodno pobedimo. Mene ovde Crta jako čudi, pomišljam da je tu neki ozbiljan dijel između Vučića i Crte. Jer pazite, sećate se, u jednom momentu Vučić je krenuo kad je bila afera USAID. Krenuo je da upada policija u prostorije Crte, da im preuzimaju materijale, da ih privode. I odjednom je sve to stalo. I sad Crta, šta se desilo? Narod je video u te dve opštine da je krađa i narod počinje da izlazi. I u Beogradu se sprema narod masovno da izađe, u Novom Sadu su već izašli, u Beogradu na nekim mestima se ljudi okupljaju i pre nego što je došlo do opšte eksplozije, izlazi Crta i kaže Vučić ipak pobedio. Jeste da je muvao, ali ipak pobedio. I tek posle toga Vučić izlazi posle sat vremena i kaže ja sam pobedio. 2 sata je pomerio najavljenu konferenciju za štampu. Kao da je Crta energiju za eksploziju potpuno anulirala, jer mnogi kažu ako je Crta rekla to, onda stvarno jeste muljao nešto, ali ne može se kaže da je to velika krađa i ne dolazi do velikih protesta. Tako da tu se ponovo vraćamo na onu priču o hladnom i toplom ratu i prljavim dilovima. I jedna od stvari koja se prvi put desila, čini mi se u toj izbornoj retorici, jeste da zapravo sada imamo prvi put da je vlast optužila opoziciju, da je ona dolazila sa džipovima, da je ona zastrašivala, da je ona tukla, da je ona pretila, da je ona kupovala glasove i tako dalje. Potpuno neverovatno. Dakle, da sada imamo to nikada nismo imali. Pa dobro, Uglavnom su se oni branili od toga. Aleksandar s Vučićem ništa nije neverovatno. Vučić sve optužuje za ono za šta njega optužuje. To je ta njegova politika ogledala. Znači, vi njemu nešto kažete, onda on vama zalepi tu etiketu. Posle izvesnog vremena ljudi više ne znaju šta je istina. Pazite, Vučić je još pre par godina počeo da optužuje opoziciju, odnosno čak u jednom momentu i studente, da su oni povezani s kartelima. Vučić koji radi za kartele i s kartelima funkcioniše, optužuje druge. Onda narandžasta revolucija. Pa pazite, mi imamo ovde obojeni režim. Vučićev režim je kvislinški režim koji radi za zapad. Oni su ga instalirali. Sad on optužuje studente da su deo nekakve obojene revolucije. Onda više puta je optuživo studente za nasilje. Sad smo stigli do toga da optužuje opoziciju da je krala na izborima, što je paradoksalno, ali u skladu sa njegovom politikom drži lopova. Lopov viče za drugoga da je lopov i potpuno zbuni građanstvo o čemu se tu radi i dovede stvar do bizarne tragikomedije. To je Vučić. Od njega možemo sve da očekujemo. Ipak jedna od stvari koje smo primetili jeste taj odnos studenata i opozicionih stranaka, ovih, da kažemo, profesionalnih političara, gde imamo svašta. Imamo one koji blanko daju podršku studentima, faktički su spremni da ugase svoje stranke zarad studenata, do onih koji se opiru tome i traže od studenata da se izjasne oko nekih strateških pitanja, da bi na taj način mogli da procene da li će da im daju podršku ili ne. I onda, ukoliko takvo pitanje postave, onda često dobijaju odgovor i od dela studenata i od ovih koji daju blanko podršku da su Vučićevi igrači, čim oni neće da podrže blanko studente, a s druge strane od ovih dobijamo optužbe prema njima kao pa zašto ste vi ušli u politiku, zašto imate stranke ako sada to poklanjate nekome. Faktički podržavate mačku u džaku. Pa pazite, prvo, ajde sad ne ulazim u to sad kakvi su studenti, pričat ćemo o tome još. Kad se radi o političarima, manje više svi političari iskreno, ako smo iskreni, ne podržavaju studente. Oni na površini podržavaju studente, ali ovi što se kunu u studente ne podržavaju studente, jer studenti im firme guraju u bankrot. Kradu im hleb. Gledajte, neko ko ima firmu, političku firmu, jer naše političke partije nisu partije, to su firme. Grupa ljudi kontroliše neku organizaciju, preko te organizacije, ako su u parlamentu, izvlače neke pare, prave neke dilove, sutra misle da će doći na vlast, da će moći da ubace svoje ljude na važna mesta. Manje više partije funkcionišu kao preduzeća, čast izuzecima, ali generalno to su preduzeća. I sada pojavi vam se neko ko vam gura preduzeće u bankrot.
Sad kako reaguju političari? Jedni reaguju lukavije, drugi manje lukavo. Svi oni imaju u glavi Vuka Draškovića. Kad se pojavio DOS, kakav god bio DOS, u tom momentu Vuk Drašković nije shvatio šta znači DOS, krenuo je da on formira DOS, pa nije dobio onoliko uticaja, ne znam, davali su mu 30%, na primjer 40% mandata, a on je smatrao da treba ima 60%, i onda se iz svega toga povukao i na kraju ga je DOS oduvao. U narodu je postojala atmosfera za promene, da je došlo vreme da Milošević ide i to podržavali su i mnogi nacionalisti, odlazak Miloševića. Prazite, ja sam bio protiv Miloševića jer mislio sam da je izdao Kosovo i jeste izdao Kosovo, nije trebao da vodi takvu politiku. Od početka nije shvatio što znači pad Berlinskog zida. Mi smo prvi trebali da se odreknemo komunizma i da gradimo Srbiju kao srpsku državu, a ne neku malu Jugoslaviju. Ali to sad nije bitno. U jednom momentu ta energija protiv Miloševića je jako narasla. DOS je bio odgovor na tu energiju. Ne ulazim sada ko je sve stajao iza DOS-a, kakve su igre zapadne bile. Govorim sad samo o unutrašnjoj situaciji. Vuk Drašković nije razumeo sve to. Mislio je da će moći da ide protivno volji većine i šta je rezultat bio? Nestao je SP, odnosno sveo se na jednu marginu. Sad mnogi shvataju u opoziciji, ako se protivim toj narodne energiji koja zahteva objedinjavanje oko studenta, propašću. I onda kažu, ja sam svim srcem u studente, u suštini samo čekaju da taj talas počne da opada, da počnu da deluju ponovo samostalno ili da probaju da prave neki deal, da kažu studentima, više niste sad na vrhuncu snage, morate s nama se dogovarate, vidite, mi smo od početka uz vas, ali i ti što se kunu u studente nisu u studente. Opet drugi su političari našli drugačiji pristup, da se suprotstavljaju svemu tome, da postavljaju određene uslove. Sad što se samih studenta tiče, znate, mene ohrabruje ovo što su oni sada izneli kao svoj program, jer taj program sadrži sve ono što ja od početka govorim, da mora Ustav da bude na prvom mestu, teritorijalni integritet Srbije iznad evrointegracija. Mnoge te partije koje danas podržavaju studente 23. godine su podržale francusko-nemački plan i Vučića, a francusko-nemački plan podrazumeva odricanje od Kosova. Znači, te partije moraju da se odreknu takvog pristupa. Ili političari koji su u tim partijama. Ustav Srbije iznad svega. Znači, ne možemo se odričemo Kosova, jer ako nam danas traže Kosovo radi evrointegracije, sutra će nam može tražiti Vojvodinu. Nema kraja. Samo Kosovo po sebi od ogromnog značaja, jer to je temelj identiteta. Znači, studenti su u programu to jasno definisali i definisali su da niko ne može da bude poslanik ko ne podržava teritorijalni integritet Srbije i ne potpiše neku deklaraciju da je Srbija celovita, da će uvek se zalagati za teritorijalni integritet Srbije. Sad ćemo vidjeti tu listu. Znate, ja sada čujem ova ili ona imena. Tu ima imena koja su patriotski čista, ali ima imena koja su evroatlantska, koji su, mislim, ti ljudi se zalažu otprilike za isto za što se zalaže i Vučić kad se radi o nacionalnim interesima, za urušavanje svega srpskog. Vidjet ćemo na kraju listu. Ako studenti žele, primjer radi, moju podršku, a ja ih podržavam za sada, ja nju vezujem za to da na listi ne bude niko za koga možemo da dokažemo da je podržavao urušavanje teritorijalnog integriteta Srbije. Ja mogu da se zalažem za to da u budućnosti se stvori, ne znam, Srpska federacija, ujedinjenja Republike Srpske, Crne Gore i Srbije u jednu državu. Ja to bi volao. Ali to nije deo Ustava Srbije i ja ne mogu da tražim da neko ko će biti potencijalni poslanik, odnosno kandidat na listi za koju ja glasam, i podržavam je javno, tako nešto zastupa. To je nešto što sad nije deo Ustava Srbije. Ali deo Ustava Srbije je da je Kosovo i Metohija sastavni deo ove republike i da je neotuđiva naša teritorija, da niko nema pravo da se bavi politikom, odnosno bude na vlasti, a da se ne zalaže za opstanak formata Srbije kakav je definisan Ustavom. Znači, ako bi se na toj listi našao neko ko ne postupa tako, odnosno u prethodnom periodu nije postupao, ja neću da je podržim. Znači, tako da i ja nešto uslovljavam koliko god bio pozitivan prema studentima. Videli smo u medijima da se pominje profesor Lompar kao nosilac liste, a s druge strane da će studenti moći da prave svoju listu na osnovu kvota koje dobija svaki fakultet, pa da bi se popunilo tih 250 mesta na listi i onda po toj logici može da bude i neki profesor koji, evo vi ste pomenuli, koji je možda orijentisan prema zapadu, prema evroatlantskim integracijama i kako bi onda ljudi mogli da shvate koji je program ako imate profesora Lompara i, na primjer, Dinka Gruhonjića na toj listi.
Znate, ako imate Dinka Gruhonjića, onda ta lista je antisrpska lista, znači jer imati na listi nekoga koje kontaminira i čini toksičnom onemogućava da celu listu posmatrate na drugi način. Ja sam uveren da Dinko Gruhonjić neće biti na listi, niti bilo ko ima slične stavove, jer koliko sam ja razumeo kako će studenti formirati listu, svaki fakultet daje kandidate, ali svi drugi fakulteti moraju da se slože oko tih kandidata. Vrlo težak proces usaglašavanja, ali bolje da je tako nego da se pravi po sistemu kvote, jer onda bi to bila papazjanija potpuna. Ovako, neki principi su već definisani. U skladu s tim principima svakog kandidata treba posmatrati. Može tu neko da bude prozapadno orijentisan, znate, ne možemo da kažemo da ta lista mora da bude za ODKB, ali ne sme da bude prozapadno orijentisan na način koji podrazumeva euroatlantski kurs. Jer jedna je stvar biti za zapadne vrednosti. Jedna je stvar smatrati da Srbija treba da bude deo neke Evropske unije pod uslovima koji su za nas prihvatljivi. Ali druga stvar je zalagati se da Srbija sada nastavi put ka Evropskoj uniji dok se ne promeni poglavlje 35 koje od nas gde se od nas očekuje da se odričemo Kosova i Metohije. Jedna stvar je zalagati se za saradnju sa NATO-om koji je izvršio agresiju na Srbiju i drži pod kontrolom deo naše teritorije, okupirao je deo naše teritorije, a druga stvar je zalagati se za reformu naših sudstva po modelu koji postoji recimo u Holandiji. Znači, u nekim stvarima sam ja prozapadno orijentisan, ali sam geopolitički protiv euroatlantista, jer euroatlantisti su izvršili agresiju na moju zemlju, deo teritorije moje zemlje drže pod okupacijom, guše Republiku Srpsku, gde mi imamo legitimno pravo i obavezu da se mešamo, jer mi smo garant Dejtona, mi smo garant da će Republika Srpska ostati u onom formatu kao što je definisano 95. Svako ko radi protiv toga, taj radi direktno i protiv Srbije. Znači, nije to sad da neko kaže mešamo se u posla druge države. Znači, ako studentska lista bude takva da na njoj budu ljudi koji se zalažu srpske nacionalne interese ili makar budu oni koji se nikad nisu protiv njih orijentisali ili javno izražavali, to je onda jedna vrsta kompromisa. Ali ako na toj listi budu oni koji su se javno deklarisali za odricanje od Kosova, Metohije, govorili protiv Republike Srpske, znate, one priče Republika Šumska i slično, onda o čemu da pričamo? Dovoljno je da je jedan takav obesmišljava čitavu listu. Zamislite Gruhonjića na toj listi, pa pazite, i pri tome Gruhonjić je čovek Vučićev. Znači, se ne lažemo. On je bio u komisiji koju je Vučić formirao za dodelu sredstava medijima. Sedeo za vreme Vučića u toj komisiji, blizak sa Čankom koji je bio vrlo dugo u koaliciji sa Vučićem. Pitanje je i sada ta partija da nema neku tajnu koaliciju i ne igra neku tajnu igru sa Vučićem. Znači, onda su se u jednom momentu posvađali, kao. Pitanje je da li su se iskreno posvađali, jer znate, videli ste nedavno kad su napadali Gruhonjića zbog onoga što je rekao u Dubrovniku. Videlo se da je taj snimak isečen i da režim pušta snimak koji je u momentu jednom bitno presečen. Ispalo je da Gruhonjić podržava Ustaše. Gruhonjić nije lud, on je antisrbin, ali nikad ne bi otvoreno podržavao Ustaše, već bi gledao da Srbe stigmatizuje na drugi način, da nas maksimalno omalovažava, tvrži jer smo mi nacisti, ali ne bi on podržavao formalno naciste. Nešto postoji posle tog snimka. Gruhonjić nikad nije pustio taj snimak. On je mogao da nađe lako. Zamislite sad ja pričam i kažem Hitler je imao i neke u svojoj politici pozitivne strane, a onda kažem u nastavku, naravno, on je veliki ratni zločinac, izvršio je holokaust, maksimalno je radio i protiv Srba, podržava Ustaše, ali je vodio socijalnu politiku u Nemačkoj koja je imala i neke kvalitete. Posle ovog prvog dela, ako bi se ovo sve odseklo, ispalo bi da ja sam pozitivan prema Hitleru. I sada mene neko napadne, pusti na Informeru to. Pa naravno ću se ja potruditi, dođem kod vas da zovem Aleksandra, ajde da pustim ovaj ceo snimak gde se vidi kako Informer laže. Gruhonjić nikad to nije uradio. Zašto? On je dao Vučiću municiju da napada preko njega čitavu opoziciju, čitav studentski pokret, tada malo drugačije definisan, ali da jedan širok front oponenata napada kao da su protivnici srpstva. Vučić koji je veleizdanik dao Kosovo, sad napada njih zbog Gruhonjića, Gruhonjić mu za to daje municiju i neće da demantuje. Opet, Gruhonjić je od sebe pravio žrtvu. Predstavljao se kao jadni profesor koga režim stigmatizuje, tražio fondove po zapadu, dobijaju podršku i pare i lepo, to je ta priča, toplo-hladni rat. Znači, šta je pravi rat, šta je lažni rat. Gruhonjić je, ja verujem, iskreno Vučićev igrač. Meni se desilo, na primjer, u emisiji Al Jazeerinoj, gde sam bio gost sa Gruhonjićem, gde sam ja to njemu rekao. Emisija je snimana, oni su posle isekli to. Znači, ja sam pisao o tome, naravno, ali koga briga.
Da. Dobro, valjalo bi doći onda do originalnog snimka. Pa ne može doći, nikad nije emitovan. Znači, taj snimak ja nisam imao. Znate, to je kao sad... Znači, to je snimljeno, ja, evo sad i ja smo u emisiji, vi naravno uvek sve pustite kako treba, ali teorijski gledano mogli bi da ne pustite. Oni nisu pustili, a ja snimak nemam. Da. A da li, evo, a kako onda to pismo podrške Gruhonjiću od mnogo profesora, gde su neki zakleti protivnici režima? Ne, gledajte, čak kada su napali, ja sam napisao jedan tekst u Danasu, kad je mene režim napadao, ja branim Gruhonjića i rekli Anđelković uz Gruhonjića. Pazite, ja sam kritikovao Gruhonjića od kad postoji, sve najgore govorimo o Gruhonjiću, jer mislim da je čovjek, da se krije iza građanističke priče da bi šovinistički delovao protiv Srba. Lobista naših neprijatelja koji se predstavlja kao borac za demokratiju i ljudska prava, što je najgora stvar. Ali tad sam rekao, nije Gruhonjić na vlasti, Vučić je na vlasti, Vučić je izvršio veleizdaju Srbije. On je dao Kosovo, ne Gruhonjić. Gruhonjić može da nam bude odvratan, ali nije on potpisao nijedan sporazum kojim je srpska pozicija na Kosovu ugrožena. Vučić je naredio svojim ljudima to urade. Tako da je Vučić gori od Gruhonjića. I oni kažu Anđelković brani Vučića, pa ne brani ga, brani Gruhonjića. Ne brani valjda zato što kažem Gruhonjić je mračan, a Vučić je još mračniji. I posao je Gruhonjića se pravi da je mnogo mračan da bi Vučića na neki način amnestirao i da bi Vučiću davo mogućnost se predstavlja kao srpski patriota. To je prevara. Tako da mnogi su na taj način podržali Gruhonjića, ne Gruhonjića kao Gruhonjića koji deluje antisrpski, nego Gruhonjića u tom momentu koji je deo stigmatizacije režima. Ali nisu trebali, jer znate, ja sam tad rekao, ako je Gruhonjić za ovo o čemu sad pričamo čist, nek pokaže taj snimak. Ako ne pokaže taj snimak, to je dokaz da radi za Vučića. I je pokazao do današnjih dana snimak? Nije. Kada ste pomenuli ove stranke u opoziciji i ostalo, i tu energiju studentskih protesta, da li mislite da je ona krenula silaznom putanjom i da li stranke zapravo ne žele prevremene izbore kao što žele studenti, jer oni su videli da su sada na nekom, možda je čak i taj pik prošao, ali i dalje imaju tu jaku, da kažemo, podršku, da stranke zapravo kažu hoćemo, a u stvari Boga mole da ne budu izbori i da onda kada ta energija bude splasnula, onda će da kažu, ajmo sada, pa ćete vi proći možda kao otpor 2003. sa Čupićem kada je bio. Pa, Aleksandre, ako vi imate, ne znam, 5, 10, 20 poslanika, svakog meseca dobijate desetine hiljada evra, imate mogućnost da idete u medije, imate mogućnost da pravite neke zakulisne dilove, pa jasno je da šta god pričate, vama je interes da to nastavi se, da se nastavi ta priča, da se nastavi ta igra, a ne da ta priča koju sada novu plasirate bude realizovana. Tako da partije mole Boga da ne bude izbora, čak i one koji svaki dan javno se kunu u studente. Studenti bi svakako potpuno poremetili političku ravnotežu koju smo sada imali. Pojavili bi se mnogi ljudi, neki ljudi koji su i slučajni. U toj listi bi bilo raznog sveta, ovakvog, onakvog. Kakav god bio na kraju ishod, imali bi ozbiljnu polarizaciju u parlamentu, imali bi raznoglasje kako nije postojalo od 2014. godine, od 2014. kad je Vučić preuzeo potpuno kontrolu nad parlamentom, i to ne odgovara mnogima u opoziciji. I Vučiću ne odgovara, jer realno takvim izborima bi mogao da izgubi, koliko god da muva, krade, podmeće, koristi države fondove, ako je u 2 opštine jedva nekako navukao izbore, kako bi u celoj Srbiji. Znači, pitanje šta bi bilo, jer ovaj put bi mnogo više bilo kontrolora, i svi tiho sabotiraju priču o izborima. To je sigurno tako. Što se tiče studenta i njihove popularnosti, znate, možda pada popularnost studenta, ali još brže pada popularnost Vučića. Vučićev rejting drastično pada. Kad pričate ovako neformalno sa njegovim pristalicama, a ja znam dosta ljudi, svi su manje više već protiv njega, nego ne vide alternativu. Znate, neko ima neki biznis, neko je na nekoj poziciji, žena mu je na nekoj poziciji. Sad se plaše za sebe. To je velika interesna zajednica koju je dojadio Vučić. Dosta im je Vučića, ali s druge strane još ne vide mogućnost da se organizuju sami, da naprave neki deal. Tako da pada rejting studenta u nekoj meri, drastično pada Vučićev rejting i njegove pristalice koje ostaju uz njega, u stvari gadi im se, muka im je od njega. I ovo je neka vrsta opšteg iščekivanja šta će biti, u kom momentu će početi nova politička organizovanja, kad će deo Vučićevaca da se izdvoji, da pravi nešto svoje, kad će iz tog studentskog pokreta da ispliva nekoliko priča. I tu se priča već o mogućnosti
mogućnosti grupisanja patriota, grupisanja nekih liberala, nekih levičara, znači svašta se tu dešava. Ono što je sigurno, mislim da je Vučiću propala ta priča, koliko god sad mnogi kad me čuju reći će pa gle, ovaj nije normalan, treba ga trpeti još ko zna koliko, ali propala je Vučićeva priča da posle 27. nastavi da vlada. On je planirao 27. To ja pouzdano znam iz njegovih... Može da bude premijer, da. Gledajte, on je razmišljao o vraćanju monarhije. Pazite, to nije uopšte šala, koliko god vama to deluje neobično. Filipa su razmišljali da uspostave kao neku parlamentarnu monarhiju, Filip nikakvu vlast ne bi imao. Svu vlast bi imao premijer, onda bi rekli patriotama, nacionalistima, evo Srbija se vraća svoje tradicije, ponovo smo monarhija, čak se razmišljao o nekoj personalnoj uniji sa Republikom Srpskom i Republika Srpska, ovde je bio kralj Filip, a tamo je bio knez Filip, ali na neki način se povezujemo, Vučić bi ubacio novu temu, prošla bi priča o prebacivanju svih ovlašćenja, još većih ovlašćenja na premijera, vraća se na mesto, to je jedan plan bio. Drugi je bio plan da se predsjednik u buduće bira u parlamentu, da se promeni ustav, da se predsjednik bira u parlamentu, da bude puka marioneta. Pazite, i Vučić i sada drži sve u svojim rukama, ali se plaši sad da bude neko izabran direktnim izborima uz njegovu pomoć, a to ne može bude bilo ko. Morao bi se, ne znam, dogovori s nekim jakim čovekom, taj jak čovek se okrene od njega. Ima problem. I onda je mislio da promeni u tom smislu ustav. Sve je to puklo. Vučić sad razmišlja o povlačenju, tihom povlačenju, da izgura Expo, jer su već podelili pare, već su napravili dilove, da izgura nekako Expo. U njegovom krugu se priča da bi on već do kraja ove godine mogao da ponudi neku tehničku vladu. Da on sada ponudi ekspertsku vladu, jer s Macutom je već ušao u sukob. Znate, sukob s Macutom je mnogo veći nego što se misli. Macut se pokazao kao neko ko je vrlo tvrdoglav. Kao žena u kući koja se ne svađa s mužem, a gura po svome. Vučić mu govori šta treba, Macut nešto radi, nešto ne radi, a i sam je deo univerzitetske zajednice i proba iskreno se dogovori s univerzitetom, što Vučiću nije interes. I već je među njima sukob ozbiljan i pričaju ljudi koji su upućeni u dešavanja na dvoru, da on razmatra da posle leta ponudi nekakvu ekspertsku vladu, delu opozicije, delu profesora s kojima možda se dogovori, a među profesorima, pogotovo ovim prozapadnim delom, sve veće nezadovoljstvo jer izgleda da će na listi ipak da dominiraju oni koji su nacionalno orijentisani i da ta tehnička vlada koja bi bila kao privremena, ekspertska, kako bi je već nazvali, samo je ne bi nazvali prelazna vlada, jer prelazna vlada nešto drugo, potraje do sredine sledeće godine, pa kao da sredi izborni sistem u skladu sa onim što je Marta Kos zatražila. Kozmetička promena ili malo veća promena medijskih zakona, promena uvezano za održavanje samih izbora i kontrolu izbornih spiskova, biračkih spiskova i da se onda 26. ide na izbore, pa ta vlada dok se formira, taman prošao Expo, Vučić odlazi i prepušta vlast nekoj novoj ekipi gde će i njegovi biti. Njegovi se prepakuju. Znate, oni sada traže most. Ne za odlazak, ne misle oni sad da odu iz Srbije da beže. Oni traže most za novo političko delovanje. Da možda taj SNS promeni naziv. Je to pokret ovaj? Mislim da je to prva bila ideja. Sad više ima ideja. Mislim da jeste u velikoj meri. Držat će se Vučić toga još neko vreme, da ne prizna da je propalo, ali oni već razmišljaju o tome da 27. dele SNS na nekoliko partija. Pa bude kao neka proevropska, pa bude neka više kao nacionalna, da kontrolisano podele SNS i Vučić polako će onda nekim ljudima prepustiti veću ulogu jer neće moći da ne prepusti, a oni će opet garantovati da će štititi njegove interese, kao što će neki iz opozicije stare ili novostvorene štititi njegove interese, ali te političke elite sad razmišljaju o tome. Nekakva lažna ekspertska vlada gde će Vučić dati deo vlasti i drugima, pa onda izbori, pa onda formiranje neke prave nove vlade, sutra vidjet ćemo kakva će konstelacija snaga biti, umeđu vremenu on završava Expo, te pare koje su podelili uzimaju, šta će Vučić raditi i posle toga siguran sam da neće ostati u Srbiji. Ispregovarat će sa svojim prijateljima da ode u neku međunarodnu instituciju ili nekakav sa svojim mentorima zapadnim ili u nekakav fond, kakav je, na primjer, fond Dubaija za velike investicije. Njegovi puleni će ostati ovde na političkoj sceni. Sad, drugo je pitanje da će to sve proći. Opet sad studenti insistiraju na izborima, energija u narodu pada. Vidjet ćemo sad 28. Da će 28. doći dosta naroda i da će studenti izneti nešto konkretno. Jer ako bude kao 15. aprila, gledajte, ja razumem studente i gledajte, 15. aprila imali smo Vučićeve paravojne formacije.
koje još nismo znali da postoje, tek smo ih tad detektovali, ali su znali ljudi na političkoj sceni, znali su studenti da postoje. Imali smo Mandića, Zvonka Veselinovića, svi su oni imali neke odrede koji su tu bili. Čeda Jovanović o tome progovorio. Mi smo sami videli braću Hoffman ili ko je već doveo taj odred koji je pojavio se kod predsjedništva. To su stotine ljudi naoružanih, pa stotine ljudi koje nismo videli, koji su sedeli u parlamentu, kako tvrdi Čeda Jovanović, do zuba naoružanih. Znači, Vučić je tu sigurno ima bar 1000 ljudi spremnih za obračun. Ako policija i vojska ne bi htjele da uđu u obračun s narodom, jer to je vreme kad je na piku bio studentski pokret i pitanje da li bi policija i vojska intervenisala, on je imao te formacije za intervenciju. Sada je to provaljeno. Pitanje je da li bi sad mogu isto to da ponovi 28. Ali primećujem nešto, jeste videli na sve strane po Beogradu veliki broj policajaca, IJP, interventna jedinica policije, kao neki novi ljudi, neki mladi ljudi, odjednom se pojavili, nije ih bilo ranije toliko. Da li je to neka nova interventna jedinica koju Vučić sad formirao ili možda prepakovo te svoje jurišnike partijske, malo su ih kultivisali, negde malo obučili pa im dali uniforme. To bi bilo interesantno pitanje za istraživanje. Ko su ti novi ljudi koji se na sve strane u Beogradu pojavljuju sa uniformama interventne jedinice policije? Da li je to novi model organizovanja njegovih paravojnih formacija sad u okviru policije? Da li je stvorio neku novu svoju i lojalniju policijsku jedinicu? To ja ne znam, ali ko zna trebalo bi o tome da progovori. Ali svakako će taj 28. biti interesantan, jer studenti kada ponovo pozivaju ljude, verovatno su nešto smislili. Jer sad ako posle 28. se ponovi 15. mart, to nije nešto što je inspirativno i ne daje im preveliki kredibilitet za budućnost. Znači, nešto će preduzeti. Ovako ili onako. Verovatno Vučić se za isto to sprema. Vidjet ćemo. Pa ćemo posle tog 28. juna moći da analiziramo političku scenu, da li se nešto promenilo, nije promenilo, kuda stvari idu. To je inače 10. rođendan produkcije Balkan Info. A možda vam bude ovaj put vrlo zanimljiv rođendan. Da, samo da ne bude vatrometa, da. Pa, da vam kažem, ne treba nam krvavi vatromet, ali ima raznih vatrometa. Imali smo i u Jermeniji vatromet gde se mnogo naroda skupilo i znali su šta hoće, a vojska i policija nisu bili spremni da brane režim više. Vidjet ćemo. Hvala mnogo, Draže. Hvala i vama. Hvala na pažnji, vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.